Forex Reserves of India apung thur Shripuileng karapo Forex Reserves of India chuan sanlampan zelin US dollar tlule ding on zanga a hol thuai turangai ania Mei sang ni som ni khan san lai ber tongin US dollar tlule ding on zali somko pathum atong hial to ni hetianga apun na chan hi crude oil man atlak niam wang ani baka India rama foreign direct investments FDI le foreign portfolio investor FPI apun zelwang ania foreign exchange reserves hi amol mang theang bera soichuan central bank in foreign currency akol te hini in government of India enkol na hnuaya ania ramchung sumle pai din munin harsatna atoin hemi mang hian na sataka choi kan thei ania wangin tun din hmuna Shileng awanga ramchung aboi em laya hetianga Forex Reserves of India din munin sanlam alo panzel thung hi angai thathlakin athamuan pui hle ani New Zealand chuan coronavirus atanga anfihlim thu anpuang ta New Zealand Health Ministry chuan KHAWVEL chawboi tu hripuileng mek coronavirus laka anram chu anfihlim tak thu puangin henatna awanga enkol hunhun ber dam taka achuatak nuwa he thu chu hi an siam ta ani hemi hnu hi chuan mimal le wan tlang thil tina hmun dor le vei wana hmun dang ate po social distancing kalpui ani to lawani amaro chu New Zealand hian ramdang nena inkol kalpona lam thil te ero chu ala khar vek thunga hetiang din hmuna an din theina chan hi strict taka ni somsari panga chung zet anin khar khip nara ania cholkar li chung phei chu na chale zula in lockdown in hemi chung hian lo theilowa chuangai essential workers te ti lo chu ina thu oi takin an tom im thapa hetianga mi puiten thu an oi em awang hian New Zealand rama chuan ra tha achuata ani ber mai Prime Minister Office Secretary lian panhiten chanvo poimo dang an chelthar India Prime Minister Narendra Modi Private Secretary Rajiv Topno chu World Bank Executive Director Senior Advisor atana ruatania heti lai hian Prime Minister Office Joint Secretary ni mekpo World Trade Organization Ambassador atana ruat ani bok ani panhiba ka hian officer lian dang panga te poin sumdo na lamle economic kai hnoi pol lian taktaka din mun poimo an chelthar boka H atheli phechu Asian Development Bank ka Executive Director atana ruat thar ani nge hetianga aramchung mithiam le chalangten din mun sang jok an chel hi India tan apoimo hle India economic din mun athalampana kalzel na tura kong aul samsot don ti te poin asoi thei ome aming kan shelar World Bank chungchang hi toite in hansoi zaw jok ila World Bank Group hian Board of Directors chisang aneya chungte chu International Bank of Reconstruction and Development IBRD International Finance Corporation IFC International Development Association IDL Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA te ania henga te hian awain executive directors somni panga an oma chungho chuan an president tur an thlang le thin president tur an than na a hian president ni mek chuan in than na vote mu zat a in tluk ani ngot lo chuan vote an nei velowa voting powers nei tam dan hi World Bank ka share nei tam dana a in ngathui le boka tun din hmuna voting powers nei sangram pariat chu USA Japan China UK Germany France Canada le India te anni wan thengreng po lo fang to in tui hnuai thuk lai ber afang le ta ka video masa khan China hawin Mariana Trench an lu chua thu kan ta lang to amai ro chu khamitum khan China ho khan unmanned submersible mangin an to chua thu kalo ta lan tel mai hlau mai tun tuma mi nen hian kan lo ngai pol lo nan kan soi lang tel lok ani Challenger deep anti Mariana Trench thuk lai ber tlo to hi he KHAWVEL ramzawa hian mi pariat chi an la om lain wan thengreng han tlo to hi chu mi zanga songa ai tamma anom to thung ani apa nial hen chuak thei ero tung chaw kal jinga hian mi pakhat chi ala om thunga chu chu Kathy Sullivan ani tun pathian nikalta June Sari Khan NASA astronaut oceanographer ni bok hian Pacific Ocean khothlang lama metar singkha jakwa somni pariat fit sing thum sanga zaret somnga pathum zeta thuk Mariana Trench Challenger deep hi atloa
he expedition hi adventure company EYOS expedition le undersea technology specialist Kaladan Oceanic 10 an organize ania Sullivan chuan he challenger deep thuk zong te tuinek na nat dan tur te le amun ma dan tur te chat atangin chiang takin ka hesa veka ma se chung te chu database a hriat na mai ania ataka han mu meu chuan KHAWVEL thil te ne na khai khin chuan danglam takani ti in CNN travel ashil ani kum sing khat sang thum zanga zeta upa savalim China a mu chua ani prehistoric hun laya mi te them thiam zia tilang tu pakhat kum sing khat sang thum zanga zeta upa stone tools manga siam savalim tereute bird figurine chu China ram laili Henan province a Linjinga mu chua ania hethil hi East Asia a three-dimensional art an mu chua to zinga upaber lani in ama a anlo mu chua to ho chu kum sangre zanga bor vela upate anni hlomani researcher te soidan chuan he sculpture hi sawa anga siam ni in amid le amui te po an nei tir ve thlapa amei lam lian tak awang chuan a thlek son ve zel thei awangin an lai chu lai vel hian a mel hem lo pha ni in an ngai bokane kan soita gang khan he savalim te hi East Asia a sculpture an hu chu to chuan a upaber alani a scientist te chuan radio carbon dating mangin he thil upat lam hi an chuta CT scan mangtea an han zir chen chuan Paleolithic sculptor hian he thil siam nan hian eng ang thil tenge amhan ti te an hre chho te zela he savalim bird figurine siam tura han te vel na man ruwa an man te han no mam vel na te han rin vel na atan te le han ker vel na atan te hian lung man ruwa vek man ani ti te an hu chuak ta zel ani he thil hlui lai chuan na hi China a Shandong University a mithiam rol te chuan an kai hruaya anjinga hian France Israel le Norway a expert rol te po an telbok he thil lai chuana a an ho tu pa Li Zhaniang hian helai vela hian kumsang ni panga atang to khan thil hlui lai chuan na alo thok tan to a thil dang dang manlaya an man ro man thin tele mihring thla tu bul luru pani te baka milim ker kum nuai khat sing ni sanga vel zeta upa nia an rin te po henglai vela hian an lo lai chuak to ane Ghanaian footballer Indian airport a chan chua ane March thla a India ram chua san tum to ma se lockdown awanga tang ta ni somsari pali chung jet airport a ria kwal vel mai to Ghanaian footballer Randy John Muller chu chan chua anita Randy John Muller kum somni pathum mi hian Kerala a football club pakhat ORPC Sports Club a khel turin tharuk chunga tan contract asaina nikum November ni sari khan India rama alo thlok lut ani mase coronavirus pandemic awangin March ni somthuma anram Ghana a thlok ho turin cricket abuka thlo ho atum ma kar hian trainin Mumbai lama akal masale ani ama soidan chuan India rama lockdown kalpui ani mai thei tur thu ka ria a chuwangin flight kamis lonan ti in Mumbai lama hian kakal taroi ani ati Mars ni somni pakhata Mumbai thlen hian poisa ani to lo hle a rena mai tur amulo le ngal bok nen Mumbai a tu ma mel hriat ka nei silo ka boi tak zeta police ka mu te hna chanchin ka hrila anni chuan airport a kaltop mai turin minlo ti ani tin mular chuan a soibok nithum aloral chuan Prime Minister Narendra Modi chuan ni somni pakhat chung ram chunga lockdown apuang ta sia thona lut le chuak tur po cancel ani ngal vek box inen mulara chuan Mumbai a Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport departure hall a thona thlo chuale theima chu nga ka lo re top mai lo chu du than tur dang ani talo ma se lockdown la po se ani zel si airport a mi te chu an fel em hloma e tur te min pe a min tran puina sa em ani atia security guard pakhat phei chuan ka phone a chet nuin adangin min thlak sak hial ani atibok engtika emo chuan KHAWVEL le thei em ang katia chel taka oma inti phu ram katum tlata singnuna hian engma hi thlak danglam theilo awmlo ti in ka in foi sau reng ani ati security officer pakhatin athuron anga toitara adin mun atoi nu June thlatir lama chuan mulara torna chu alo to veta tual chung chanchin bumi pakhatin athu toi chulo mu in tanpui ani theinan Maharashtra State Chief Minister Fapa le Andhra Tourism and Environment Minister le Mumbai District
Football Association President ni mek bok Aditya Thakare hen athlenta a hetia achanchin thunei tu lamin an hriat nu darkar khat emo aliam meu chuan mular chu airport atangal chuakin anram lama a thlo hon thei ma zong hotel a om turin anda ta ne tuna chuan a contract po azo dai to a ma se he athil to na wang hian India ramalo ki le hrena anei pha chuang lowa contract dang kalam hule te ani ngai chuan lo ki le nge hi kadwani ti in asoi nge nge ane